Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Luisa, manipod probinsya ti Apayao. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat, apay drama ti pakasarita ak itibihag, barang makaipaay itiliwliwa, kadag iti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Luisa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nagpintas ka matan iti day taasuot, mau anak ko. Adda ka di atindara mapaskan. Inawis na kami ti may sa akatrabahuak, tatang. Ag-blowout ka no, ta birthday na. Katmangan kami ti may sa restaurant. Imbag man, asino akatrabahwam? Ni Jordan, tatang. Saan ka di anasingad kayo iti tunggal may sa? Kunakpay kat di boyfriend mo ide. Jakman amoy ti day a tao. Saan mo't nga agaram? Ngam, close kanyak. Dagiti amin a babae a katrabahuak. Siyak mo ti kayat na nga asitgan. Amangan mait numabain laeng nga agaram. Siguro, Ngam no arman nak, ay sungbatak adagos. Kayat mo asawin, kursunada mait? Jak ilibak, tatang. Ngam agayatak matkan kwa na. Nagbayag ka. Itay-pay lang ngor-urayan ka. Anyat orasan. Ang mga numala daw ta. Nakababain mat no data lang ti urayan da. Pasensyakan. Ngam nagsarsarita kami ngamin ka ni tata. Ang mga nugumurakan ka ti Prince Charming mo numala daw ka. Ay, Prince Charming ay bagbagam mo. Day tamot ngamin ti madmadlaw ko. Kursunada na ka ni Jordan. Saan mat nga agar-aram kanyak Mas dawak na rod. Apay ako namasaan nga agar-aram. Kat madlaw mat ako kursunada na ka. No sumangpet iti bigat, si kaadagos ti birukan na. Ang mga narwam akas giant ti aramidon na. Ay na, patyan na gayam. Agayat kan ka ni Jordan. Happy birthday, Jordan. At iti regalo para kan ka. Sika talaga. Nagtaktak ka pa'y laeng. Kaya magyaman ako na Mala, agtugaw ka dito yabay ko. Agyaman hak? Kunak no naladaw kamin. Apag husto lang ti sang petiyo. Orayan mi ti orders mi. Amangan no adda kayat mo nga inayon. Okay lang. No anya ti in-order yo. Huston day chay. Okay, baka mo ka. Ngam no adda sa bali akayat mo, ibagam laeng. Happy birthday pa rin. Agawid ka rin. Agyaman akmet kada kayo. Agananat kayo ti panagawid yo. Luisa, itulod ka ni Jabalaya. Saanan? Kabailak mo ti agawid nga agmaymaysa. Kababain mat kan ka. Di ka nagkadkad. Ada extra helmet ko. Isungayangkas ka na iti motor ko. Sikaman laangan ti makaam mo? Kasta ti kayat ko. Umanugot ka. Tapno sa anak agumuraken ka. Anya? Gayam, nakitam ka din di kabarbaro akatrabahuan tayo? Saan pa'y mat? Apay aya? Napintas ka. Kan kabagyan ka no ti manager tayo. Kasta? Tsaklaam mo agpaiso. Ang kasta mo ti bagbagada. Sapay la ko mga ruta na singpat. Narigat nga no sip-sip. Ay, kastamot nga rin ti pampanunutak. Sa bagay, awan mat kit di pagdanagan tayo. Tar-aramidin tayo, matitrabaho tayo. Wana, dayta ti importante. Oh, Luisa, lunch breakin. Gusto na itan. Intag lunch. Sika talaga. Apay akanayon asyak ti ayabam akakuyog mo nga ag-lunch. Ada ka didakas na. Sigud ba't nga awan reklamom no awisan ka? Apay nga itakat agreklamo ka matan. Ilagpas ko pa'y ngamin ti ar-aramida. Gusto na itan ko nakmet. Ay, di nakbuyo na kasta Jak kayat tinatangkan ti ulo na
May kakit din. Sige man langan. Ay, talagang awan maaramidak kan ka. Jak nga rod kayat mabisinan ka. Sumardeng ka man. Saan mo akayat ni mabisinan? Iso amang pilit ka iti kaduam amangan. Makamuka. No dahi tati kayat mo panunutan. Ngam no saan ka sumurot kanyak, saan ka matlang nga sardengan? Wanan, amok asaan ka amakapangan, no saan nakakasango. Amo matlagayam, isungarod nga inayaban ka. Mala, mabanta nga roden. Hi! Siyak gayam ni Amara. Kabarbaro akatrabahuan nyo. Mabalin ka diti makigiddan nga ag-lunch kada kayo. Ay, awan. Sige, makigiddan kan kada kami. Siya gayam ni Loisa, kat isumat ni Jordan. Okay, mapantay nga roden. Nasaya at adakan anak ko. Umunag ka. Ada agur-uray abisitam. Asino? Di kinaubingam. Nagawi din manipod abroad. Adaytan. Nulan, adan ni Loisa. Sige agsarsarita kayo pa'y laeng. Taituloy ko ti aramidak ije kusina. Sige lang, tata. Agyaman na ka. Kaano pa iti sangpat mo? Idi kalman laeng. Kumusta kan? Okay, aklaan, mat. Ada pa'y lang iti sigod a pagtrabaho. Katsika, kumusta kan? Okay, aklang, mat. Kaano ti panagsublim? Si Kamat. Kasangsangpat ko pa'y laeng. Ti panagsubli kon ti damdamagan. Dakas ka di? Saan, mat? Ngam saan ako nagsubli? Taapay. Agpatakderak laangan iti negosok ditoy. Oh, nasaya at no kasta. Kwagayam. Mabalin ka di nga awisan kang agpasyarin tong bigat. Duminggumat. Katuan Sabagay, mailiwak matankan ka. Manun atawan asaan ta nagkita. Among panagkunakit agkursunada kan kaninulan. Pagkunaan nyo mo, tatang. Saan nga agdadaal iti oras nga umay mangsarongkar kan ka? No saan nga interesado kan ka? Siyempre, kaubingak. Ang mga nugayim lang, mati pangibilibilangan na kanya. Apay nga rod nga inawis na kang agpasyar. Agpasyar laong mo't? Asino nga iti kay kayat mau? Ni Nulan, wanaw ni Durdan. No da kayo ti damagag, tatang. Asino ti kayat yo para kanyak? Ay kit, ni Nulan tamo ka ti ugali na. Ngam saan mo't nga agar-aram kanyak, tatang. Hala, orderam amin na kayat mong orderen. Saan ta kay KB ita? Siya tagbayad. Malagip mo pa'y gayam tinapalabas. Idi agad adlal tapay laang. Kan agpada ta a working student. Wen, narigat ti panagbiag idi. Italaang mat, amakaramanda tao iti na imas amasida. Ngam naragsaklat tamo ti panagbiag tayo idi. Oray bugoong laang ti masida. Sabagay, agpaiso ti kinunam. Ket, kumusta ang ti love life mo? Awan ka di pa'y boyfriend mo? Awan pa'y, si Kangay. Awan pa'y? Nagapo ka iji abroad. Awan ka din nasara kami dyan. Saan a girlfriend ti ginagarak iji abroad? Kwarta. An-an mo nga ti kwartam. No awan mo't girlfriend mo. Adan tulat tamat Apay ngay sika, katawan pa'y boyfriend mo. Like, anak, damat agbus-busina iti batog ti balay. Kita man. Ninulan day ta, tatang. Kinuna na nga itulod nak iti trabaho ita. Imbaga ka saanan nga magpilit mat. Ay kahit idardaras mo nga rudan at agrubwat. Tapno saan mabayagan nga agur-uray. Saan na bali, tatang? Urayin nakmatlaang day ta. Imbagak mo't nga alas 7 nga umay. Namawan pa'y alas 7 at daditan. Ingka nga ron pa'y paunagan Umunag day ta no kayat na. Kanbayan yun ta aguray di tarwar. Asino dyan ang itulod kan ka? Ninolan, kaubingak.
Agar-aram kan ka? Ha? Saan? Intulod na ka? Ngam saan nga agar-aram? Anya ti kayat mo asawan? Imposible nga itulod na ka. No saan ba't nga agar-aram kan ka? Kat, sika? Itultulod nakmat. Ngam saan ka mat nga agar-aram kanyak? Saan ka di? Ha? O sige, Jordan. Panawan ka pa'y. Inakon iti lamisaan. Hi! Good morning! Good morning, Mat. Apay nga imasidag ka? Ada ka di damagam? Kayat ko lang ti makigayam kan ka. Agyamanag no kayat mo ti makigayam kanyak. Kinapudno na, da kayo kin ni Jordan ti kayat ko apakigayaman. Aywan gayam, agar-aram ka di kan ni Jordan? Saan? Aggayam kami laang. Sigurado ka? Wan, Mat. Saan mat nga agar-aram kanyak? Apay ka di. Awan, nadamag ko lang. Kanayo nang matan ti mangsokon kan mangitulod kanyak, Nolan. Ang mga lumataktakan, kababain mat. Bayan na kadilatan. Dagdagasan ka lang, Mat. Tadi isupay ti pagpletem. Agyaman ha? Ngam no ada importante apapanam, uray saan na kun asukunan. Saan ka kading agbabain? Nagkaubingan tamat. Isungayarwa mo ti bagim. Okay, makaammo ka man laangan. Apay akas to'y tirignak. Masursurunak. Saan asyak ti inawis ni Jordan ang nag-lunch? Nimot din Amara ti inawis na. Ulbod a lalaki. Kunana idi asaan ang makapangan no saan asyak ti kasango na. Ngam saan matgayam? Suron kon? Saan akong nag-lunch? Naikatan ti ganas ko. Apay, asaan ka nag-lunch? Adaywan nak. Saan nakakasarsarita? Napudot sa ti ulo, ma. Nagapa kayo iti boyfriend mo? Anya ang boyfriend nga ipagbagam? Ang mga no sikat ada girlfriend na. Apay nga rod akas lakagura, nak. Ada ka di basol ko? Apay asaan na ka inawis na nag-lunch? Kunak man no saan ka ama ka pa nga no saan asyak ti kasangom. Sorry Kunak nga minur-urayam ti boyfriend mo. Taiso ti kasangom amangan. Mamin ano ka di nga ibagakan ka asaan ko a boyfriend ni Nolan? Okay. Gusto nga roden. Umay kan, takaduan ka nga lunch. Saan yun? Naikatan ti ganas ko. Saan kumamatakas ta? Agsakit ka no saan ka amangan? Anya ko matibibiyang mo kanyak, ha? Kaya't mo amamuan? Ibagaking ka, into nagretera tayo. Ibagam itimang sukon kan ka, asaan na kan asukunin. Tasyak timang itulod kan ka. Apay nga tangag nervyusak matan iti inbaga ni Jordan. Amok iti bagik nga agayatak ka ni Jordan. Ngamjak lang amin maoray nga agdaton kanyak. Jak amo no anyamot ti marikrik nana para kanyak. Anya nga tati ibaga na inton madamdama. Tinasayaat. I-text ko ni Nolan. Tapno saan ama ilawan amang sukon kanya. Ita, tadatan dito yung restaurant. Mangan kan. Gaputa dya kaya't ngagsakit ka. Anya ko matibibiyang mo no agsakitak. Anya ka kadi. Siyempre, napatag ka kanyak. Kat dya kaya't ngagsakit ka. Sino tinapatpatigkan ka? Ni Amara? Wano siya? Siyempre, sika. Apay, agselselos ka kenkwane? Ada ka di karbangak ng agselos. Adda. Diyak amo ti bagbagam. Ibagak man lang ang tipod no amarikriknak. Nabayagan nga gayataken ka. Nga madabuting ko amang ipod no iti marikriknak. Taapay. Iti anya agapo. 5 na taon tinapalabas. Adda nagbalin na best friend ko. Nasingit kami titunggal maysa. Nga midimpudnok ti marikriknak. Di tanan ang rugi nga inadaywan na.
Mabuti nga mga no isumat ti aramidam kanyak. Ngamit ha, inturturad ko na imbaga. Gapot na jak kayat amaagaw na katiki na ubingam. Naamamla ko mama ti marikriknak para kan ka, Jordan. Amokon. Nadlaw ko itailaan. Nagselos ka kini Amara. Saan ka di? Oh? Kwa? Saan kan ang makapaglibak? Ngam kayat ko latamang ngagankan ka. Ay ayatin nakadimat, Loisa. Owen, Jordan, ay ayatan ka man. Nagkasar kami nga rod kini Jordan, Mr. Lonely. Katita, addan talo nga anak mi. Daytoy man ti kapadasak. To'y pagayam mo, Loisa. Loisa, pagayam ko, agyaman nak iti daytoy apakasaritaam. Ket timakunak, ituloy yo ti aginayat, iti asawam. Iti kasta, kanayon anaragsak ti binukelyo a pamilya. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti naga na Loisa at taga-probinsya ti Apayao. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paclay, musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.